Ndabasuhuje mbahereje ikaze weho wabashije gukurikirana Panza Daily nk'ibisanzwe uruho agaciro. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri couple eshanu nziza cyangwa abahanzi batanu bafite abagore beza hano iwacu mu Rwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndakwibutsa kubanza gukanda subscribe kuri Panza Daily nk'ibisanzwe, kandi like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kukuryohera kandi ubibone umunsi ku munsi. Nge wumva ni Panza. Ku mwanya wa mbere reka duhere ku muhanzi The Ben cyangwa Tiger B, amazina ye nyakuri bamwita Mugisha Benjamin. Kuri ubu ngubu akaba agize imyaka 38 y'amavuko. Umugore we bamwita Uwikeza Pamela, ndabizi abantu benshi bagiye bamwumva cyane. Aba bantu rero kugira ngo bahure twisanze tubona bari kumwe mu mwaka wa 2020 ubwo Uwikeza Pamela yiyamamazaga muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2019, akaza kuvamo adashoboye kugera kure ngo atoharanire ikamba, ariko ibyo byaje gutuma amenyekana kubera ikimero cyiwe n'ukuntu yari ateye neza, biza gutuma tumwumva mu rukundo ari kumwe we na The Ben, umuhanzi The Ben nawe utarumaze iminsi ashyira hanze iby'urukundo rwiwe. Ku mwanya wa kabiri reka tuhasange umuhanzi Tom Close. Uyu ni umwe mu bahanzi beza hano mu Rwanda ndetse muri iyi myaka no mu myaka ya mbere, kuko uyu niwe muhanzi wa mbere watwaye Guma Guma Superstar hano mu Rwanda ikimara kuza mu mwaka wa 2011, aza kwegukana akayabo gasaga miliyoni 6 nyuma y'uko yegukanye iyo Guma Guma. Uyu muhanzi rero ngo ni Tom Close, amazina ye bamwita Muyombo Thomas, afite imyaka 38, akaba afite umugore w'umunyaburanga bwinshi bamwita ngo ni Ange Tricia niyo nshuti. Yagiye avugwa hirya no hino bavuga yuko baba bari mu divorce, ariko ni amagambo yo muri showbiz byaje kurangira n'ubundi bakomezanyije kubana. Ubu ngubu kuri ubu ngubu bakaba bafitanye abana 4 bose babyaranye. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasange uwo bita Meddy cyangwa Ngabo Midale, wamenyekanye ku izina cyane nka Meddy. Uyu rero nawe ni umwe mu bahanzi beza nyarwanda dufite hano, nubwo yaje kureka ibintu byo kuririmba akajya mu bintu by'ivugabutumwa, nabyo ni byiza. Yashakanye n'umwarikazi w'umunya Ethiopia bita Mimi Fela. Avuga yuko bahuye mu mwaka wa 2016 muri Amerika, ubwo yashaka kumukoresha mu mashusho y'indirimbo ye bitaga ngo ni Ntawamusimbura. Ku mwanya wa kane reka turebe umuhanzi bita ngo ni Kenny Soul cyangwa Norbert Dusanganwa. Uyu rero ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, wazamukiye mu gitangaza ari bifashijwemo n'umuhanzi tuzi hano mu Rwanda Bruce Melody. Uyu rero akaba yarashakanye n'umukobwa bita ngo ni Kunda Ariane Yvette. Uyu mukobwa rero akaba ari umwe mu bakobwa bakundanye cyane, bakundana mu ibanga. Ndetse kuri ubu ngubu bavuga yuko urukundo rwabo ari ntamakemwa. Kuri ubu ngubu rero bakaba baribarutse imfura yabo y'umwana w'umukobwa, akaba agize n'umwaka, ngira ngo urayabona. Aya ni amafoto agaragaza yuko bari mu isabukuru yo kwizihiza umwana we isabukuru y'amavuko y'umwaka umwe. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi bita Okama Timini. Uyu muhanzi rero amazina ye nyakuri bamwita Masudi Khalid. Uyu rero nawe ni umwe mu bahanzi bafite abagore beza hano mu Rwanda, kuko kuri ubu afite umugore bita ngo ni Teta Tracy. Uyu mugore utarakunze kuvugaho ibintu byinshi, ariko niwe babyaranye umwana we, nubwo batigeze basezerana imbere y'amategeko ngo babane byemewe n'amategeko, ariko kuri ubu ngubu ni umugore kuko amufitiye umwana. Uyu muhanzi rero ngo ni Okama, ubwo umugore yatangiye kumenyekana ubwo yashyiraga hanze indirimbo yiwe bitaga Best, ari kumwe yayikoreshemo umugore we, naho mbere ntabwo yakundaga kuvuga ku bintu byerekeye umugore. Yavugaga yuko ibintu bya famille bidakomba kujya mu itangazamakuru. Iyi niyo top 5 twari twabateguriye. Mushimiye kuba wakurikira iki kiganiro, ndakubiza ukanda subscribe ndetse ukandika na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bikuryohera umunsi ku munsi. Ciao ciao.